ole thlir tu le ngai thatu zong te in zavain chipai le vekule hey Israel le US chuan in Iran tenen khanin nuclear chungchanga in biak na an neya amaro chuan in biak na amu mal theih tak lawa wangin US le Israel tangkop chun Iran khopui thona mangin fighter jet mangin an beyan bom nghek mayani voin lam news su aturu khop maya thren khat pe chon Indopui chuak don ron ti te pon tamani social media kan lu chon eng pon isela update kan mu theyang ang hi kan han tar langange kerana bom apuak Israelin preemptive strike akal pui thut Mizo daily update February ni somni pariat sang ni somni paruk voin dar som pani vel IST khan Israel Defense Force IDF chuan Iran ram chunga nuclear ral thum siam na mun poimo strategic site sang te voile khata thona mangin an be ole kan kalthui ma in chief minister special package CM special package athona singa don theina hi lo mel khriat verole ZPM sarkar chun kumtinin miharsa mirathe ezonna turatana bultana tursum nei lotan poisa sem thina kumina po hian cheng singa athonin ezonna tur atana bultana nei lo miharsa tana semle dona chu online ni na dil theyani hey number kan tarlana hian WhatsApp in ron bia ron text top ula ron call ula document kan theta kan siang hian ID card malam thalak Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga ZPM sarkar hnuaya mihar sa tampuina hi idil ve thei ani he beina hi tiran khopui chung mai baka nuclear ral thuam mun pui Natanz Isfahan le Karasa te atel ani Israel Defense Force IDF 10 Teran an be hun hi teran huna jing daruk le achan ve India sana a achun dar som pani vel khan bompuak ri hriat tran ania be na athen nu lokhian Israel sarkar chun ram chunga 48 hours state of emergency apuang ngal bok US State Department chun nimin February ni somni pasari khan an embassy a thok poimo zual ti lo te chu Israel chu san ngal turin thupek evacuation order alo chua toa US President Donald Trump chuan Israel malak na hi ram himna atana poimo ani thutar langin athop thu apuang bok Iran sarkar chuan an ran himna palzut ani wanga Israel chu na sataka thungrut an tum thu an puanga hei hian Middle East a full scale war athen mayang emti khawvel nin alau thong le he in beina wang hian khawvel puma tui oil man asang nga lea ram sang sarkar te chuan an mi le sa te chu Indopui chuak thei din muna adina wangin film khur turin hriat tirna an chhuat tran hlom ani kan khawvel sang ni som ni paruk man tran dan hi chu arab thla khop mai ti hian lir nging mani lokapo Mizoram ate po kha lir nginga ti hian Israel le US rangkopin Iran an beya Iran hian support tu Pakistan te po nei dona Turkey ho te po nan support dona Indopui hi achuak lawang ti soya haratin Middle East a chun Iran ho in an changlet ve ngal dona Middle East a chun Indopui a thleng ani mai to ani US Israel versus Iran update hey hi Freddy asiani kan tarang le ang US chuan Iran a Operation Epic Fury akalpui ta meka Israel in Operation Roar of the Lion Operation Lion Roar po anti tho akalpui ve thung hriat theih china thuthar claim hantar langila Iranian Foreign Ministry chuan in biak na kalpui zel tura kanin buat sai lain min be thuta chanle kan hre don lo kan theina zong in kan ram hi kan veng done anti Israel sarkar chuan Persia trong Iranian ho trong man in warning ati chuaka chuta chuan Iran ramaral thuam siam na mun le sipai mun pui dai dawa te chu tlan cheturin ati Israel hian Iran missile siam abei don ani mele Iran chuan alo soito fo ang ngein UAE Kuwait Bahrain le Qatar US sipai omna bor ve la be heng ramta hian bom missile puak ri an report vek Bahrain rama US Navy 5 fleet te omna po Iranian missile drone manga den ani ti Bahrain sarkari na puang thi de hliam baka enge chiat alani lo Qatar po in Iranian missile tam tak chu an airspace an ron lu ma in Patriot air defense system mangin an kap thati apuanga
thi le liam po an omri lo kan hriat angin Qatar hi American ral thuam nei thazet an nia kan ram veng him turin theina chikim kan nei ati top mai UAE point Iranian missile an lo ka thak nual thu an puanga atrul chuan mel ma bei turin anin pe at thu apuang tel Abu Dhabi a Iranian missile wangi mi pakhat athi UAE po hi American ral thuam nei thatak an ni o Muslim ramma ni sela American hi an tho pui thlat maya tin Iran ho buai thlak em na chu nuclear ram nei chung khawvel an ti buai don ani mo India ta na hlau om theya Israel ta na hlau om theya American ta na hlau om thei bok ani ral thuam nuclear ral thuam an nei lo hi khawvel him na tur ala ni ve hri ani he konga kher khari chuam Israel le putramate kan support very te po in kan support very te po angai theya amaro chu thu hi kalzel theya ni Iran chuan Iraqi helpol tenen thani veliam ta khan meeting nein be an to thuta che lak dan tur an lo rel ti hriat ani Iraqi helte hian Iran tan enge an ti ber don hriat ani lo tung drone attack awangin Iraqi helpani Iraq nunna an san Iran dan keng ko na lam judiciary an ho to pa ber Ghulam Hossein Mohseni ejei chu da that ani thu report tam takin atar lang hepa hi tun haya Iranian protester an man te chunga hremna na satak lek ko tu ber thu nei tu ber ani he thu kan ziah hian Iran chuan a vain missile zali vel chu a tho chuak to ni in the war zone chuan a tar lang US le Israel te hian an target ber te chu Iranian Intelligence Ministry Defense Ministry Khamenei office te Atomic Energy Organization of Iran nuclear boipui tu te anni Khamenei chu mun hima abiru mek tundin huna Iran rama khopui teran Tabriz Karas Qom Asafan Isfahan Karmasa le ilam te chu hot zone ni in be na kalmek na te anni Iran observer na tarlan danin an rama hian martial law puan ania paramilitary force bas ji te chu ram chunga deploy anni bok Iranian ballistic missile pakhat chuan Israel a haifa ko adeng fu adang pakhat chu an lo intercept man US chuan air strike mai ni lo tuifin riata indolong atang po in tomahawk missile mangin Iran hi abei mek ole ngai chang report ila kan la update zel don nia engpon isela hey khawvel hian enge kan to don hriat ani to lo Christian kan nia pathian nung zui tu kan nia isua ko khandina kan omani chuanin kan khawvel hun ton mek clearian ril ru chia puman kan ni to lo mo in mangai na ne midang tran puina ne vanram kai hi kan tu mangai tak zet to ni kan khawvel a ha thak chho khop mai kalome Mani khan ka fapa Indopui nei wangin ni khat khakan kal thei lowa kan minister sa om tak pubilal chan zawa khan pu Robert Romoya ni min aron kal thei lowa om lowa seson bo ro kan duam hle mai khatia til dang kha soi mangsi lowa anni mi thiam pik mi ril pik mi fing pik ina katian ti kha an wei to na kha ti thuyang renga ma se kai chu kanui mai thi zela lawm thu han soi na tur resolution an move na em tling sun ilo na khatiang tong kam kha dang dai le mai ti kha kan soi fiam thu na kan mu khlom ema kan nu thop thu ma throya kan soi masa lock do ni point khat na chuan finance sung chang ka soi tu a put speaker finance kan manage dana hian he sarkar kalpung thar sarkar hi afel le der hen ka shevetlat mai ni chu atak po in alanga atak point kan tuar mek ani ti kha kan shevek ome sarkar lota saski sum wak order te po pek sa vek na po thui tak tho to an kuta om reng to an han release du lo ringot maya chuta akum le me kha an release ta chau nin ka ria first installment kha chu wang so second installment kha lap sta veka chu chuan tun thlengin court case te ti oma boi thak tham taka oma court thutlung na zerin kan la boi phian thei boka hemi chungchanga hian thil hriat fia lo deu te po hi om deuin ka ria a Power Minister za taki om sela ka soi chiang cha khop maya UC hi saski big hi dang dai maya
utilization certificate hi finance department na pek turan tlat mai ni ma se finance department kha implementing department khan ni loi si lova chu wang chuan finance department chuan suma dona a implementing department a release khan a utilize ani chuan UC kha pek mai thin tur ani a tu state dang ti dan ani a kha kan sarkar thar hlim khan dik angalan tumlu tukna wange ka shelova dik lova UC pek ai chuan sum chan mai po kan du zo kan ti tong kam lek lek te ka he ho za up ta ka hian oma chutiang ani reng lova UC pek lo le release lo le UC pek lo kha dan dik lo top chung lam poina huat zok tur tak chu ni ti kha kan sui chiang ma sa ber tua chu wang chuan noi sing ni le sang thum za thum som thum pakhat kha ka thang chan ta ani a tena pani na chuan an han ti khan an ti le lutuk le loya post speaker a kum le a thung kha chuan a suman tonga finance department na release ma khan mangzo vek to ang khan UC an siam vele thunga khang kha chu a vele thunga ma se he ho za taka hian ka mithiam te ka rona ka theih anga ka hriat dan te po soi ve ka duwa saski bi ka hi chuan finance department khan ataka a ground of man dan kha a fa vek seng lova ma se finance ministry lam delhi lam khan ataka an ton ni som liam to chuan ni som chunga release chhuat tur ti khan ni boxia UC khan ron phu zel to bok siwang hian a UC system hi a physical progress ne na relate a UC hi ni lem lo ti hi kan hriat lo chuan sarkar te po ni lo in kan lo mo ve thei thoba to ti mek lai chuan a release ma hawa UC pe ke ro kha chu mizoram ala om ngai mi alo ZPM sarkar so na ti a mu chua te han ti am chu ti lo mai thea a ti ania ma se ein hek zong leng mo zong hian tu man kan ti lem lova chung kan soi ve tu hrim matin MNF tho thathi soi lo thei lo saski chung changa hian kan honorable CM in na soi tong khan fiscal reforms le fiscal management na parameters sang ti hlotlina wanga incentive ti me ang loan tho chunina ana zong ina lak ve thei lo crore za thum som nga ti mizoram sarkarina an mutur hi alobom ka ti khopa chiang toin ka hria a chu MNF ina consultant thiam tak an lo roya chung zarte po chu ni vea MNF lo fin wangin heti za te kan mutani ti te kha han retail chin sela hriat hian kan zawai tan hriat van don em ti te kharil ruwa o macros thum som nga chu tam deuh mai ani a SNS pars on board chung chang kha ni a chu notice test zong te poina an mu ve thei lem lo te po ani a chunga chon sarkar ka congratulate rolin MNF ministry ina thui tak ngai tua farm tha ten lo roi kha alo ma hemi chung changa hian doctoral muan puya mi malming hi ho sa hen ka soi lang du lo viawa ma se famta doctoral muan puya MFAS finance department deputy secretary ṭhin kha soilan na phuin ka hria a hemi konga SNS pars on board chung changa tele if miss chung changa te hemi SNS system hrim chung changa hian a tho hlok vein ka hria a expert te ho khom tu te po khani vein ka hria a MNF sarkar line tang kai takin kan manga ZPM sarkar nuwa po tang kai takin ZPM sarkar ina manga mani lo ka van doi thak takin run thak takin min boral sana heng hlotlin na te kan soirol hian aming ka soilang ve tu a chu ngani min pu speaker min thethiam la doctoral muan puya angai omhlein ka hria tin hey lichin khan mem baratu ber nge ka heta lova niti ayok choi moina te kan sarkar fiscal management thata wangin kan donga han ti te kha oma akum kha sa ni somni pathum somni pali ti kha aron soya sa ni somthi pathum somni pali kha ni chuan thathum kha in chan kha ni vea thla khuwa kha MNF chan kha ni akhatianga MNF voin private member resolution na ZPM thil ti that soina turna na MNF thil ti thatin ron soi le thin kha a topic hi kan thian pa engineer lagin zala la hian a thlang fu lo deuh em ka ti a
chu wang chuan MNF tho that zia te voina hian alang mai tin adot le chuan hei assembly house host committee chi rang oma kan han tel ve a he sarkar thilti that emaw he sarkar thilti fak thei lo na le engani resolution meu manga fak thei mi lo na point dang le chu host committee petitions committee kan suwa samdan hi a fel lowin ka ria a thui tak ka soi to lawanga a zariau thin nin ka ria mi kan soi chua hian emaw in hial na zong ka soi mi lawa host committee ate kan tela mi sang te kan tela a kai noi le chemical zela zirtir tu engani sual na nei lo ti mayang a file lama le a initiate na lama han tiang anga han chui ve po in transfer chan kha chemical zel kha ani mel riawa chon puinge ni kana na tanga ruala lunga an transfer nol te kha helaya sarkarin he sarkarina host committee za tak petitions committee thule hla don son dana fulo wang ni khana langa he hi zep thu po cheng lo minister za tak ne na po he hi chutil lo ti to ni point ko ngai takin sud le ram ro til athalo tlatin ka rian ni te po ka ti ve mai chana tin kan honorable chief minister te poi hun rem chang ka mu huna chuan kalangen puin kala soi ve hrim ang ka ti a me chi om nem zok sual na po nei lo a pasal wanga han transfer mu ta hi Mizoram history hena lo lo ni te point kan ria hi kan soi chuak ve du rim khongai takin an chung ko ai o point le he ngani ke mani politician te min mu chiat lu tuk lo nan zeptir tu hi transfer le ram ni ro se ti hi kan ngen tu bok ani tin so thing chung chang hi toy ten ka soi do he ha ri ma ve so thing hi so thing awang hian Mizoram state pon sumaron lut tam thina state pon sum tam takkan lak lutin na hi so thing ani ma se sarkarin tuna hian mania le zongin ati a state pon sum lo lut hi ale tam takin so thing sarkarin ale wang hian atlem ta a hi sumawang kan tina chante jinga mi hi ni so ching tu ten so thing man zo ka an chante chu kan du lutuk ma se a system hi la improve thei la ti that thei ni te poina langa man ni a he vai mer thia thika nei ve nol maya an fiam thu ti tak dewa an soi chu thingtlanga va kala va lei ai chuan sarkarina leisa du za riat deuh thoina lei the chu ta lei me chu ol samzo ka lawm han tian an soi te kha ril ru na deuh riawa chu wang chuan so thing ching tu ten man zo kan an man zo ka so thing man an chan an chan the dan tur le sarkarin am helaya mani ding lama kutasum om ve lama in pek chonang lo dewa state pona sum la lu nan so thing hi so thing ching tu te hlok thosi hian tu na ya hlok ma te po hian kan ti theyang em o ti heril ruwa oma nikum lama mun phia kan area tama mun phia nikum lama sarkar ina ale dana mu mal lo wangin sarkar arin na mi puinan nei lowa tuna sarkar tel lowin an tia mani loka ka zukkala luimoya chuan cheng som pati le som pathum vekin kan thalin kan nei za som ni le za som pasari te za som ni te za som thum te in kumina chuan kan lei sarkar angai lo an tia thal tu te point sarkar thal hin tum to lo an tia ni kum te khan sarkar ka in ro lo se chuan za som ni za som thuma ke sia thal tur an di hlom don ani himale ti te kharil ruwa oma kan soi du bokatin ni chin khan lung lei west bial tu za om tak khan officer mal ming chu soi chia lo khan ka ti te tong ka ma manga han ti lai kha ai zol ko pui kong siam na chung changa thu dik tak engineer in chief retire na an ti na kha lo ngai hodeu ni khana langa kha engineer in chief ve tho pani lai ten po tun na ya kan soi pakhat pe chu zpm support em ani a chuan hemi chung changa hi chuan pu lal som ve la hi afak om thlo tani ati kha kan ron soi ve mai ange tin bu fai man to awanga mi puinan torna sak ziate bu fai man ti to awanga sarkar ra saving ang zonga soi ang chi hi ati chi lo thil ti ngai lo thil ani ti te kha kan soi du boka
tin sarkar hi atom nan tak tak min thathiam la post speaker he ho sa hian resolution kan move lai hian a move tu pa po hian leng pui land scam chungchanga kan sarkar til ti dan hi a theih ngila a move tamai mi heng the chung hian ang tin nge ZPM na tho fakna resolution hi a rawn move theih ti hi karil ruwa oma thil dang tam tak soina huna om lawa dimana te kan la soi don hi chu kan soi fakin karinga diman huna po ka soi du ka karil ruwa om chu eng tin nge ram nei tu ni mi alo account ra personal account ra khatiza sum khalu thei ti lai hi angai tu tham khop maya tin social impact assessment kha Mizoram Revenue Minister Khan tilau tura approval pek kha apuwaran di kan dan man lai chungchanga khan ti te po hingai tu na oma chu wang chuan heng zong zong ngai tu hian ZPM sarkar kum ni chau alani na an thil ti phel le thil ti diklo chi sang sang te wang hian a fakna resolution hi chu ka support theilo ni kalome le tuan sei le ang member zom tak puvi mo som pluang so mang speaker kalome voinia kan member zom tak pui h kin jala private resolution bill ron putlu hi thil ti om takani ka hria tin po chuan tang le zelte hi pathian rem ruwa ta kangaya tin he resolution hi he ZPM sarkar pulal dom kai hroi sarkar fakna lam a ke chung kangai lova he ro rel na sang bera hian he kan ram din mun ma son na te tun kum ni chu kan mu pathian mal som na kan don soi ho na mai a kangaya le pathian he na lom thu soi na kangaya ti kha thuma kan han nei ni ta se tin pu speaker kamalaka member zom tak purba romoya khan helai house zom taka hian soi fo thina lunglei kan mangai ni sport infrastructure thatak tak kan pe ti te tin sum kan mang diga ni ti te kharon soi thina mani lokhan kabial chunga semi indoor pani futsal ground thalai te ran mang du to si hon lo man ngot a rem si lova ti chuan ka hong ta ni a emaw kan entry na hong tu ka ming kha gra nai ta chuang ve kul bok sia ti chuan thatak chu ka hong ve ta abar chu van nei thak te win sport council lam pang khan local council te kuda khana da ta ti chuan an nin he ka hril ruwa ngoi teu ka ming ringot a hong dui lang kul do na a hun lai hetiang ang lum phum tu te lo bulchan tu te ming hi granai ti na bulen tar ve tewa kan sarkar nu kan khoi mon ti palang ti kha e kan han fil ru nge nge a khang te kha thu ma kan han nei ma sa ni ta se ten pu speaker thu ma ni rualin ne i ve lampang atanga ka member puite khan zirti to transfer chungchang petition committee thu le hla awanga transfer anga anon soi fo kha soi ve thain ka hria soi ve lo i lo ni te pon ka in nga ya a tuar tu te zinga ke poi kan lo tang to kan chung ko hi ke ka lo ngai da le ka thlir da na chuan sarkar na thak chu transfer the ni an transfer ve me ka ngai ni he ka pa ka ron lo na kan soi thong ka pa po kha sang ni som pariat in than zo khan Tram laklo lai middle school headmaster ania state award national awardee ania angien lom long chungpon gaud nat na nei ni lir thei thlen thei lo na an transfer hala ni ma se kan zual ko lo khoya ma kan soi lo pu the beauty secret te po hey so la oma ani te po nu puyas ani so soi du lo bang Kolosi patrai mamita an transfer dai ni kan soi don chuan voinia hian minute som chu pon kan soi seng lawang chu wan chuan pu speaker transfer the ni an transfer ve me ka ngai ni ti te kha kan han thu ma du ani
tin a dot le chuan ka tong mi lo ngai dam taula ke hi no pan lai dewa tanga taksa chet na ne na khatia kal chho ve thin kan ya man State University awanga lawm thu soina ka amen hallelujah ka tlaiwa ka bu thelo ka ti ta kha oi lo tok te pon om thowanga a om lo san lo ve rau chan lo ta chang lo tan kha chuan voini hen makta mai chu he resolution pu speaker I ve lama mi ten an soyan dina pia nga ka ril ru lang ka thin lunga ron lang hi ka soi ve ngotanga a don son dan ro chu kan ngai dan da le kan don son dan dan kha chu ani me ya ngai taila cross tu chu bo ral mek te tan chuan at na ni ti te kha ka thin lunga lang ve tla ka an soi ni ole resolution lama kan han lu don to nga he kan in buat sai na sa ve khop mai ka phak to ken ama ro chu kan soi fet don chuan dar kar nga apun kan soi chuak thei don lova chumi ni wang chuan ril ruwa he kan ho tu ten lung lei in pui ngak turin min han ti boka lung lei lampang e kan han fru deuh don ani ama sapera chuan tuilet nuwa voi khatnan he sarkar pulal doma kai hoi sarkar hian Mizoram kil khor ber hun sang po hi ma son se adu ani ti lan ti nan Council of Minister meetings ni July sari som ni pali khan aizol khopona atum khatna tan HPC conference hall nei ani ngalan tin chu changani lo pu speaker sang ka zakwa pania HPC din alo ni to sang ka zakwa som kwa pania chu ta makati mem chu record ta kanan chuya Chief Minister lo ni to te Chairman lo ni to hian office a tum khat ma lo la meeting pui lo ni chu masakan Chief Minister chuan ti tak zatin politics khelnan mang velowin HPC chu lunglei develop na tan ti in chu tiang chuan tum kum ni chu nge tum ni kan meeting to ni tin u speaker kan an soile du chu HPC fan hi nuai zan hi ti pung hala sarkar tirin kan Chief Minister zom takhian lingro ringot bokum ni chungin hun som thum panga PCC pavement retaining wall ringot pom hun som thum pariat government school e sarkar building ngai tha repair ngai hun som ni pariat asoi don chu soi tur tam NGO te kan support la chu diang chuan MUP run kan ti te MHP run kan ti te mun som ni pakwa ani asoi vek don chuan soi vek sen ani lo tin pu speaker kan an soi le du chu ATL ro chungchang he ni tun kan sarkar hian tluk le ding on khat vai bel che thum mak ta duai somriat pariat adani ani le sarkar ma sa khan ingzai kan da vele kum nga chungin pu speaker kan soi non le kum ni chung lakin tluk le ding on khat vai bel che thum mak ta duai somriat pariat he kan sarkar hian kan dani kum nga chung khan nuai sanga zanga som pakhat che zo handa chu chuan lung lei chim kan phangai an ti thei don mi soi ngai lo mi pui ten an hriani tin chu changani lova hei vai sama te anuai sang telin zetet kong te kol hok tu bor pui rot te nuai sanga chuangin tuna malak me kania tin chu changani lo hei zaina po se son zoin lung lei ko hodon ka ho chak to lutuk khopui kong tuna an luan an metal cha thei ang berin so tiang ang reng nga cha so kala hungai lo hey social media te kala huwa pu speaker voinia ka soi du chu he ho zom da ka soi du chu kan sarkar ma sa kan senior te po an ni anga rule ngan pa ang zar an ti thina kha ka ri ru om wang chu duplicate mo xerox copy mai tu lai thalai tong kam takin that copy vela mani ka ti ni tuna chuan rule ngal pa ang takin kho chung po an luan me kan ti ta kan an soi duwa tin mak sung chang chu kama mi tan an soi towa lunglei district bi ga ringot po chung ko sang sari zariat som thum pani an chor towa an chor mek zel don ani hematan hian nuai sang kha zani som li pasari singria sang kha zakwa som thum pariat sen to ni tin chu chani lawa health lama po health ATM civil hospital a thlona ATM kan va man anga man thei kan health minister ya ron honga tin chu changani lawa
North East sa ama saber tur AI mga lusai healthy apps bok ani hei kwalzin mi te damlo tan huna tangin hospital te sub center te chutiang chuan appointment mumal takalak thei dona tin chu changa ni lova home delivery dam doi te po ati thei dona ni tina dot le ka soilo thei lo chue ka bia la ngat oma Mizoram ta na ni boka engineering college lamzui trep to kha tun se son tharatan mai thei turin nuai sang ni zanga somli pakhat he sarkar hian da ni chu chang ni lo lung lei mi pui kan va lawm state university kan nei don ten pu speaker ka soilo thei lo chu hei ke nge pon chiang takin ka hria hei kan huana pathian mal som na kan donga tui ka pam chuak ve thina akan sal ve thina ni thalai hian min dor tu tam zok te hian an baral thin enge chan kan ni tui kan mamu em ani nei lo pon puk chop ten aba ten in bual na tur tak ngial po kan nei lo thina ni kum som thum chuang tuna tui pam kan lo rin to chu tun sarkar hian a sarkar tu ka train ma la in tlong tuna pial theng khwana tu son nuai zali somsari paruk ania tuna hian za somruk chuang malak zo to nia tin chu changani lowa tuna apam tharaso aparelina kal chho fek to na thar thatak mei nuai sanga zanga chuangin tuna hian malak me pokani chu tiang zelin electric lamah po chimlam kan ngai poi mo viawang khan langa u speaker ivela ma thu ten uluk teng lo ngai to rase transformer chia chuang kan buai zia siam turin ai zola te silchar te phurangai kha le che lo sarkar to khan transformer repair na pakhat pon na siam lo an din lo chim lama son tuna hian building sak mek malak mek ani ti he ho zom takin ka soi chuak du bokani avatam em pu speaker soi tu la chu a to pera khen kan lu dei teng he hei phek tam ma riau le nga la leitlang pui music festival hi thalai ta tan ka soi lo thei lo ni kan hria tangin kan ro hlu chu thu le hla ni nam tin ro hlu chu ser kon concert Mizoram in ro hlu kan neya amar chu sarkar kal to ten he kan ro hlu nei hi thalai ta ta ani Mizoram ta ni tin chang kan lo hrelo ani kan hria tangin India rampo independent ma khan ser kon concert hi lo to ni pu chuan ate pu lalma mate pu lian dal ate pu hun thua mate pu zadal ate pu sel thua mate pu dar chung ate pu hang ate pu si sai zone ate pinu chung itele pu HW Carter ate so chori pa kan ti thin te kha khang thu le hla zirtir nei thatak te kha atham ral man tre bani ma se he leitlang pui kaltlang music festival kaltlang hian thalai te pon khang ro hlu te kha voinia chuan an lo mule theita ole pu speaker poni se soi vek se na ni lawanga lungleina maso na kan nei ringot atang po hian pulal doma kai hruai sarkar hi AZPM sarkar hi mi pui te hian kan lo ti sual lo ni kan lo zul sual lo ni kan lo thang fule ani ti hin zan phone call a po tam tak ka donga ni ka te khin ber chu atop nan tak tak pu speaker mi ni na pel ta zo thi don a wen chu chera ka chok ni che ni kha ka te khin ber chu lung lei dai ta song computer operator khan thok kha deu lai ti a rei ve le deu to ka thok ve thina chu ta internet kan man thina chu ka phone mang hian 2G kha kan mang ve thina ni la pakhat ringot po download nan khan dar kar khat chuang te kan mang thina chu tiang chu la muang em ani ma se voinia chuan la pakhat a ringot download tur po hian la pakhat download tur hian second tamangai to second ni khata kan download thei to ni chu engwan kan ti song khawvel ron chang 5G ron chuak to ni voinia kan sarkar a hi hetiang takum ni chunga mal som na kan don a hi aro pui ka tia he internet khawvel tanga
trong kamata na kan han soi du chu voinia kan sarkar hi 5G anga chak sarkar ani ti hi hu speaker ka soi du ni he resolution pathian mal somna kan don awanga kan member puin ZPM sarkar Mizoram ta na an hathote hi alom kan ti aron putlu hi thra ka ti hle a he ho zom taka hian pass ani ro se ti in kanam thope kalome ole thil pakhatin ti teng u la sei tur shim kha